turi kuwa mbere ni tariki 23 Gicurasi 2022. Ni umunsi w'163 w'uyu mwaka turimo. Bisobanura ko hasigaye iminsi igera kuri 223 kugira ngo 2022 igere ku musozo. Uyu munsi ahahise niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yahise? Mwaka w'1830 ku itariki 23 Gicurasi aba Burgundian bafashe Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc ni intwarane y'Abafaransa. Uwo yabaye intwarane y'Abafaransa mu ntambara y'imyaka 100 yahuje Abongereza ndetse n'Abafaransa. Icyo gihe aba Burgundian ni Abadage bari baturanye n'ubwami bwa Roma, bahise bamugurisha ku bwami bw'Ubwongereza. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1533 umwami w'Ubwongereza Henri wa munani yatandukanye burundu na Catherine wa Aragon, yishakira Anne Boleyn banabyaranye Elizabeth wa mbere. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1618 intambara y'imyaka 30 hagati y'ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'Abafaransa yaratangiye. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1701 ibandi kabuhariwe ryo mu mazi Pirates ryitwaga William Kidd wakomokaga mu bwami bwa Ecosse yaciwe umutwe awucirirwa ku nkombe z'umugezi wa Thames mu Bwongereza. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1785 Benjamin Franklin wabaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze za Amerika yatangiye kwambara amadarubindi y'amaso. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1788 Leta ya Carolina y'Amajyepfo yabaye leta ya munani yemeje itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1861 ingabo za Union ni za ngabo nakomeje kubabwira ko zashyigikiye ko Leta Zunze za Amerika ziguma ari igihugu kimwe, ndetse n'ingabo za Confederates ni ingabo zashyigikiye ko Leta Zunze za Amerika icikamo ibice, barwaniye muri Virginia y'Uburengerazuba. Tariki 23 Gicurasi umwaka w'1862 umujenerali wa za leta zashaka ko Amerika icikamo kabiri witwa Stonewall Jackson yigaruriye Front Royal muri Virginia. Tariki 23 Gicurasi umwaka w'1900 intwari yo mu ntambara ya Secession muri Leta Zunze za Amerika Sergeant William H. Carney yabaye umwirabura wa mbere wahawe umudari w'ubutwari nyuma y'imyaka 37 urugamba rwa Fort Wagner rusojwe. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1915 Ubutaliyani bwatangaje intambara ku bwami bwa Autriche na Hongria, yari intangiriro y'intambara ya mbere y'isi yose. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1934 abagangster babiri ariwe Bonnie Parker ndetse na Crane Barrow bari barajujubije abantu muri leta ya Texas bishwe na Texas Rangers n'abapolisi bo muri leta ya Texas muri Leta Zunze za Amerika. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1945 Henry Chimra wari umukuru w'ishami rya polisi y'Abanazi Gestapo yariyahuye nyuma yo gufatwa n'ingabo zari zarishyize hamwe zirwanya Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1949 Ubudage bw'Uburengerazuba bwarashinzwe nyuma y'uko Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika bashyize hamwe uduce bari barigaruriye nyuma yo gutsinda Abadage b'Abanazi. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1951 Tibet yigaruriwe n'Ubushinwa ariko ihabwa kwiyobora nk'uko bimeze kuri Hong Kong. Gusa nyuma yo kwigarurirwa n'Ubushinwa hadutse intambara y'abifuzaga ubwigenge bituma Dalai Lama ahungira mu Buhinde aho akiba kugeza n'ubu. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'1960 Leta ya Isiraheli yatangaje ko yafashe umunazi Adolf Eichmann imukuye muri Argentine. Uyu munazi Adolf Eichmann niwe wari ukuriye umushinga wiswe Final Solution mu kwica Abayahudi. Tariki 23 Gicurasi mwaka w'2000 umuraperi Eminem yashyize hanze album yise The Marshall Matters LP, yanditse amateka yo kuba album ya mbere yagurishijwe byihuse mu mateka ya rap.